We conclude that dietary BCA supplements alone do not promote muscle anabolism. Mo kakani chuwang chuan I chu ni ka soi effective lo mo award lo waste of money ni ka tina san male pedibol tak kan mulok chunga ka pre workout light ten coming to Daniel Lalzuitluanga ania tunhuna hian supplement chungchang supplement rintlak lo ti chungchang kan soidon nia tin he video hi bodybuilder big tan leo nia minol puitana siam ani lo ti kha kan soidua amaro chu I sheve shim duni chuan ien theini tin he ka video and medical advice omlo medical thilam reng nia chuan mithiam doctor ta chau ronin thiliti thin don nia tin he ka video hian damdoi chungchang te poka soidona hetlama hian degree mo thiam na medicine lama ka nei lo chu wang chuan ka thu chuan vitamin C daijin mum khat polo wei suang che tin YouTube policy le sarkar dan kalte da ni ti ha kan soi masa ni thuma han nei lok ka duwa masa in weight gain chungchang BC double le mass gainer supplementation karon soya khan atam jok chuan a clear tu tam jok chuan an hre thiam ni in na langa 95% vel chuan ma se le ha thak minlo ti polte mo mol minlo ti polten oma ma se heta hian he ka YouTube channel a hen pot liam mei ga ni lo ti ron soilok ka tu ni ka soi thin ang in he ka video a hian mi titlei tu tur ang chi engma mu tur om lo mo ma se mi pui ka communicate na ber chu information mangin ani chu wang chon ka information pack chu hen ka film khur ma ka video te po tam tak chu en let tu rong man scientific thil lampang chu a source ten en thlap te po karon ti lang twini ma se hun te he du wangin khatiang khan ka ti deu thlap to lo ka kalpui ta lo Mizo ka ni tin ka soi du lem lo ka ni lam pang te poi han soi ve te po thain ka ria the postgraduate counseling psychology kan ya mishing taksan ha thodan le real ruin zom dan hi medical doctor le psychologist team tak hoi hen kan lo zirve to ni clinical psychology internship te po ka lo zo to bo ni chu wangchon mishing taksan ha thodan hi chu pha kang tok in ka lo zirve ni tin tu na hen master of science final year zir lai kan ya research ti lai kan ya enge real ru taksa le tharau le addiction chungchang khatlam holism chungchanga research nei me kan ya amar chu kha chu sei zui ka tum lawa chu wangchon scientific research hi kan kaban phak tok chu ka hre thiam vea tin kan lo share vea researcher kan yang in research hi ka share nem ve to kan ni tin hun ol tamjok hi thil chirnan le information donan kamhang thina movies te kain ngai lawa kum tam taken to lo ma se documentary se ro chu ken na se le ni social media po Facebook le IGTV line Reddit ka khoi tamar tin Reddit group ate po enge contributor te kan ya ting khan researcher group tam tak ate po ka active ani ti hagan soido tin fitness ata ka twitter atang hian mit critical tuk lo ni na a basic atangin teng khan hormone le endocrine system atangin ti han zirin bul ka tan nia ton huni ka thleng ta nia tin ka thil ti to chu tuichil burmi ga nia fitness ka tuina le ka thil zir line en lo in zom vekawang hian karil ru le theina zong sengin ka tuichil le ni thegan sei bok doa shrevek kain tilo ma set thil zirnuam timi kan le ka thil zirlai hi kani tin nun ne na thilin rem takani wain zirnuam ka tia kein zir mek zela dam chung in zir tur kani ti hin pomani chu wang chuan ka pot liam mei lo ani ti kan sei ve zokani kan sei du na chan chu tir ko pola po ya tul huna chuan ani te po a sei ve thau tak khamo chu wang chuan tin he BC the bullet chungchang aminon niel tu te po ani na taka chuan ka video khan 7 to 8 essential amino acids ka tia ka soi swalani 3 ti tur ni chung mei me te po an shiat lo tangin minron niel tu thei
critical lutuk chuan ni lo ti chiang sa hle ni tin an du chuan ke information te an ron critic turani ma semi mal ron be chiam me hi changkang lo deuh chu ni tin kan pom zawng ani lo wanga min kan pom zawng an soi lo wanga an ma ni huwa tang tlat te hi changkang lo ni he constructive taka ron critic tu tepo ka hmuwa ting khan ki kalom hle ni a then chu karon feedback tepo ka pe commenta tepo khan tin he academic field ta hian kum tam fe chu kain chia ve ta paper presentation tam ta hi kalo paltlang ve to ni respondent in nial thlang na tur min zong ngara presenter te kha floor lama nen mai sen room te point kanin nial thin ni ma se ka paper kanin nial thin mo information ang kanin nial thin mar chu college kan han bang chia ti han in kong nei le em kan ni thin ni tiang khan le hei tun thlenga khang te ka thian te ho kha tun thlenga kala connect khole ni min loka te po kain bia tiang khan atam zok chu pastor ani to ni tiang khan thil ni dan tur zo ka ni mo tin trash comment te po ka mu no la hetlai ka thil mu ya thurun soida nang deu che chen comment om non duwa thian ho in thurwal comment ani lo chuan mi pakhatin YouTube account sang tanga ron comment ti chiang renga ma se tuma kholo hetiang controversial deu thilo men ka YouTube channel thanlen an tan po thil poimo takani ti ka sherenga tin a controversial don ti ka sa ka shiat sa wanga ni debate ka chau te po ka ti pakha chuan debate pui min ngam thuron soya keima po ka phurlia IG amilo beturin ka te ka video te kan record nga rilu thiam ling ta ingain hiel tin comment ka dami puite poina lognan lo char chhuat theina turin ma se scientific lo lutuk le constructive lo lutuk thilein hiel kha chu ka pe lo ti te pon ka soisa ma se ni achuang to respond kala dong lo ni tin kan soile du chu tun lai khovela kan information don na te kan en fiangai na selein ka sia ka soi photin tong in website le YouTube source na zong rin lo turani ka ti thin kha ani na taka chuan website domain thatin zan hi som nga vel join website ka lei thei mo du ka jek the chuan Google search engine hi ka page the teng chuan ka page chuan ti khan algorithm an lo tlak je tir nga teng khan antian protein chungchang lo jek te la teng khan min protein lo search ta se ka result kha top 10 aron lang do ni amar chu ka zia kha top 10 aron lang wang khan oi vector ti na ni lo min anon an zia wang khan oi vector ni lo chu wang chon heting te kan share da thome pula khating information aron lana wang khan thil di ka ni ti na ni lo ti share da thome tin scientific thila pe chuan rin lo him beratin tuna hene research tila mechanical research ahen website tuna website velami me hen mangdonila research committee hen pom teulo ka thesis an reject ang mo chu tiang khop chon internet source academic field ta pechon apom tlak lo ni chu wang chon internet source kan point publish article publish research nge en turani scientific le medical research page o khirle zo website ta tarlan turan publish ani the page on approval mo committee ethics committee khating han tam taka paltang ngai ni min an rin thu an zia an publish me ni lo ti kha ria tur eta mi thiam le university tanga kal sang tanga kal khom ethics committee te research committee te in din na an pom thapani ti kha ria da thome tin tuna ron comment tu te po hen publish article en na mun te en dan po hi an shelo ani chuan an information don na hi anin chu chen lenga yang ti ha kan soidu ni tin experience atanga ron soite ponom ve poka pakhat pe chuan BC double hi workout donin ka mang thina thal tu ke ron tia ke chuan pre workout lai lok pui zo kang kalo tia placebo effect ani chu kalo tia placebo effect chu kan soito video donga te po tuisik po in la thogai ngai tla chuna thok don ni mo kha ni me kan ril ru lam pangkha ni pakhat phei chon experience ila nei tlem ani kha te mi ron tia
nia tuna gym culture te chu ke aya senior vek ani zokin ka she tam zok te chu za po ka za hlom veka an effort le an experience te ka phangai don lo ni amaro chu ti rual chuan ke po theological college hakum tam tak ka lo zir to bible hi ka shevek ti na ni lo ring tu thaber ka ni ti na po ni hek lo chu wang chuan kan information te hi adik lo theni ti te poit poma thome tin thil zero tur chuan learning to unlearn an lo ti khamo kan hriat sa to po hi adik lo ni chuan kan pom lo nga mangai ni b entinan bcwa hi research thar beron chuakin effective nge ron ti se chon keipon ka hriat sa to kha kan hol nga mani mo chuwa tin research chungchang he a video hen kan en ho ngei don bokani bcwa chungchang kha tin lekan soile du chu herin pha bak in Mizo gym community tangin feedback ka dong na sa min tipur le ni le 95% Mizo gym community tanga ka video en thin te chuan ka thlir nei min hriat thiam pui bokin ka ria tin he kalom le na chu Mr Mizoram pual rin he na tangin feedback lu tak ka dong boka he karon tilanga ti hana lom min na purom le ni ti kan soidua tin he an ming chu ko soi kherlo la gym nei tu te trainer kum tak takalo tang to te point ten he na tang point feedback thatak tak ka dong to ni tin he kum som chuang lo train to te point zo na te hi min ron zot ve fo ni za tak chuin ga lo chang thini chan chu an ma nia in science lam lo shemaila kum tam tak effort le hun an lo sen rel na ka phadon ngai lo ni mo chu wang chuan an hlu ni kaya senior tak vek an ni ti kan soidu nim tunaya gym kal thang ho hi kezi sompo kal rep so ve mayan kum tam tak an local to ni ti kha ka shereng ani tin ka video hi fitness pol ani lem lawa a huang zaw ma fitness lam chau po ni lawin video siam tumhi ka bucket list a point ka nga chu wang chuan tun hun chiang fek fokin soi ka tumanga atop na decision chu clear tu te ngi dana in ngat to ni chu ba thil controversial de polo ma se zui ka tum to lo ni tin ka ngai dan ron soi tur ka ni lawa scientific facts and information sa ron soi tum me kani ti khamilo she sakbok don ya ka ngai dan ka tia chon ka ngai dan ani tin ka soi ma sa zelang mo chu lo she don ya tin supplements chungchang kan soi don nia azuar tu the ka do reng lo ni ani ta ka chon he supplement zuar lu na ming pon soi la wing kala mo te po ka thian pa ni ka mel hriat ani amaro chu thil dikle ani ya ka hriat chu tlang taking ka soi me don ni an soi ta chon ni ani mitei man ye min ngai tlom le trainer thata kan he personal trainer mamo tan chuan abiak chiang winkal hi Trinity Health and Fitness nei tu ania chan mari biakin opposite chan mari biakin sir opposite a son supplement dor lian taka ne in lo dor vengi don tin zarkota faith supplement store rom boka zarkot wanglai ni office opposite a son anomani an pan hi aizola supplement dor nei ka hriat ho an ni me a in lo dor don tuna ka supplement ron soi turang chi te poin nei vekani an brand zor chui nang khel lawang tin an ni hian gym sang te pon konekin ka hria ting han district sang ate pon thon chuak the ni in ka sheboka tin kan ka dor ve to thilan zuar to lem lo ni phai ret ang deu thokin thilan zuar the hi an fakom ka ti tin mimalla cha thin supplement zuar te po mel hriat ka ngani ti kha kan soi bel vele hrim ani tun huna hian supplement chungchang masain supplement effective le tha ho kati ho kan soi masadonia ka soi tongin video danga te po ka soi tongin enganga supplement po maila whole food tuka chotha hi omlo ni kan ni tin kan ei lu kan siam the hetiang whole food luka thai omlo ni ti kan soidu ni supplement chu kan thil mo kan thil lak lu kha kan supplement me na turani ti kha kan hriat thar le a thaw me ama sabera chuan whey protein isolate ani whey protein chu
bong hute atanga protein lak chuani ta amaro chu ka seidu chu lactose intolerance mo bong hute digest theilo ang chi nei tang ka chuan ai chi don lo ni amaro chu atam zo khi chuan kan digest thei don ni whey protein isolate kha chu 90% deuh tho hi protein lang oma chu wang chuan hetlai kan soyang khan ama poka soyang khan protein kan lak lu te hi asing asanin kan masela mo kan ti rola kalti na ni lo amaro chu heta kan eilu ta teng khan kan kalina lo refine na kan kal khan amino acids kan ti kha lo la chua chu kan thisen a supply kan thisen khan kan masela mo hetlai gym kan kala kan masel kan ti thler na kan masel kan ti thler kha han tuam dam thini amino acids khan chu wang chuan kha muscle recovery puitur khan amino acids kha imamoni ti kha kan soi leni mai kan soi chiang to in ga ria chu wang chuan ga soi tamwak to lawang khamilam kha chu le nakina po muscle na thoda nang chi velang chi te kha chiang zokin galaron soi don ni tin whey protein a that le na chu khatiang ang fats le ang chi le sugar ang chi kha a trace back mu turom lawa fats ang kha adang mas tiang vel ho ang kha om don lo ni optimal theng ber tlem theng ber kha om don ani free chu ni khel lo anga mar chu tlem theng ber kha om don ni ti gan soile ni whey protein isolate pakhat na chuan a pani na chuan pre workout thi karing athok taka tin kepon ni tinaka manania main ingredients kan soyenga le ingredients tam taka oma amaro chu main ingredients pre workout ta tel deu nge kan soyenga chu caffeine ania caffeine chu coffee mo etanga la khating khan ani lo pon chemical caffeine ang chi te pom tho ting kan natural lo mo chuan adota chuan beta alanine hi carnosine release chu muscle endurance petu kha ni mo chu effective yete po research in proof to ni ti kha kan soi ni tin he ka soi ho ka recommend thong chu in nial boi ngai vak lo mi pui gym kal thang sim chuan an pom tur thilang kha ni chu wang chuan soi thui vak kha katum vak lem lo ni chin pathum na chon citrulline om bekang citrulline chu khami blood flow mo ithisen pump pui tu kal thathei tu ra pump pui tu blood pump tu khani me mo chu wang chuan pre workout citrulline om me chuan pump kha pui zol don che ni ti kha kan sei du ni tin hey kan mulok chewa ka pre workout lai te ten hey international brand ne psychotic ne tengkhan le hey ka India brand po ka nasa international brand hi athat na chu beta alanine hi atamlo katia beta alanine atam lutuk chuan enge kha tingling sensation khamo in vun kha ron thip sep do ni inei khan kha ke chu enge kalo thang tol tuk nge ka ti thei to che lo chu wang chuan etianga ten atam lo ta international brand ren tin he ting te po ka nei a ting chi te po ka nei a world box sang chi te po ka nei teng khan ka nei do na chan chu le ni tin ka ne teng khan ka workout lo ni ka rest day chuan ke lo teng khan flavor san ne flavor khathi ka ne man thina ma se he le vak le khol vak to chi lo chan chu voi kha thon to chuan alo khal ve thin ni mo lo form in cm thina chu wang chuan voi kha thon to chuan le khol vak to chi lo ka te maro chu a flavor san flavor pakhathik ka ne to thina wangin tengan a san kan te ma se voi kha thon toi chu lumps mo form lumps khalo in cm mai me ni chu wang chuan chu anime ta chuan eta caffeine kha kan sei le don ga sei tel fi lo tu na chuan creatine hi creatine hi ka man nema sel te ka nia ka sayang khan supplement zuar izola supplement zuar ho te point an nei vekta
an nei ni how ni ta pre workout protein isolate creatine creatine micronize mo monohydrate khoi mo ve tha mo enting enge he pui tu che anti zone strength mo I khatlai I muscle kha alo muscle fuel ani top mai muscle petrol ani zu lean mass muscle recovery kha tiang zong kha ya pui don che ni chuan anti khuna nge tur ti hi hun apoi mo lo ni khata 6 gram put kha chuan apoi lo ani mo 6 to 8 grams mo ma se atira bul 8 tan na tura 8 tan turi ni chuan creatine kan taksai naturally na produce ho mar chu kha natural taka asiam chu ha kan zuk boost kan zuk enhance ti na kha ni me kan zuk supplement ti na kha ni me ta chu wang chuan kar khat chung a lot ti sang do ni mo 16 ke chu atirin tiangkhan 16 gram amo 15 kha tiangkhan 15 gram kar khat chung ke ta kar khat ke to lo nuwa khan ka lot ka ti sang nuwa khan 6 to 8 gram sin ka maintain char ni tin ka helawa chan chu pre workout ya hian creatine atel ve ka wangin chu wang chon engang pon maila tam maila ka daily ka requirement ba kha chu chakna min pe thei chuang lo ni chu wang chon supplement ka supplement ho reng a hen creatine psychotic ate poting han creatine atel vek ta chu wang chuan a san pain ka reng lo ni pre workout chan chu ni tin workout dona ka easy wangin chu wang chuan o ta hen kan ho a rim chuan 600 mg mo 600 kan ho reng chuan 600 mg mo equivalent to 6 gram kha deuh vekani chu wang chuan amaro chu antinan sunday te ni lo pon rest day hi kan dani nang lo tiang khan rest day ya chuan pre workout ke ngai lo ta chu mi huna chuan creatine hi a hlangin ke ta thin ni ti kha kan soidu ni chuan anti khuna nge tur ti kha chu 24 hours chungin du huna kha poilo ni le kan thriat ta na poimo chu hoi protein te po pre workout te po nge pre workout te po mi ati chak don mo phurna te po pe don amar chu hetlai ka soi kan main diet ha kan uluk chuang lo chuan engma khatinga le kan kan main diet kan uluk lawa kan mu thalo boka khatinga ni chuan min pui tak don chuang lo ni amar chu hetlai basic thil mu thatte whole food chatte kha awm photangai ni engang pon pre workout maila imut that lo chuan eng maina boost don chuang lo ni ti kha shetai le tho me ti tin hei creatine te pon ni vek thonga teng kan a basic kha kan ngai poimo masaka ngai ni chuan adot le chuan fish oil ania omega fatty acid hi kan taksa ina amamo ne tin ga soito khan oil in sum tu kan tiroin kan taksa hen oil tha amamo thoni chu wang chuan omega 3 big te phei chu enge external pon lamata kan lak lu thei chau thilani chu wang chuan atha amar chu ke chu ke ngai lem lo ateng khan amar chu sangha ke regular ateng khan sangha tang khan tiang khan natural thing ber kha ka du zok zel ni he tianga san pa to tak emo kha tianga le ai kha chon tiang khan sanga te po eta chon tamama ro chu Mizo ma te chon kha tiang kha tun lai huna pe chon tamlo be thei chu wang chon fish oil po atha ani chuan adot lia chon caffeine ni he caffeine hi coffee ka ti kha he poi coffee kan coffee hi ka sei du chu he tinga a peka le hi lok zo ka ni a bur lian a le ain a chan chu ka chuak vek to mo ka in sa chu wang chon he tinga pek te le hi a lok zo ka ni ti han sei du a chuan caffeine bi kina fat burner ti ve chungchang video ron siam ka tum kha caffeine pol big le hen a soi fe na kan ron soi le don chu wang chon ka kal thui vak lo nga o he poi ka ne ya he chu coffee ka siam man lo changin
caffeine pills hi ka ni 200 mg mo tiang khan caffeine te po i stimulant drugs ani mo amar chu abusive drugs ani lawa stimulant mo mi ti hara mi ti her wang tu khatia thluak neurotransmitter thua ron stimulate thei tu khatiang chemical substance drugs ti khatani amar chu abuse thei lo ni mo an abuse on te lu ka chunga luna khatiang insomnia khatiang kai nei don ni chu wang chon tin na china ka soyang khan pre workout le etiang caffeine thrim te poi tlai a thei sam chon tlai dar thum nuwa chon to lo tu ni tin psychiatric medicine nei tan pheijon hei rilu lo lamzir mi kan nia chu wang chon kan thecheng ni le medication tam takhi kan lo zirve to boka chu wang chon psychiatric medication nei tan pheijon caffeine te lo vengo ta chi lo chu wang chon doctor iron masadon ne ka ti to kha le medication dang tenen po complication thleng te chu wang chon dam do lai nei hrim kha chon in doctor kha coffee amo caffeine nei la poi ngem ti te khan in soi done tin he supplement song te po hi medication nei lai kha chuan doctor te in doctor te ngi kha ron phot ru kha fin thla ka ni ti kan soi du ni o kha ania china ka soi tong khan he ngang protein isolate pre-workout creatine fish oil caffeine hian enge regular taka kai ga ti chon pre-workout le caffeine che hi regular takin kai ni enge chan ga ti chon china ka soyang khan whey protein isolate po ka daily requirement artui chicken breast le khatiang thil danga tanga ka lak lu kha chon kai ngai lo mo kar khachung te kai lo ka ti kha amara chu khami kha ka daily requirement ka lak lu zo si lo kha chon ti khan ka supplement chau thini te kan soi do tin pre-workout po tiang khan ka ami deu chau kha ani meita tin china ka soi zoi caffeine chungchang khan soi le lok ka do ting khan atira chon caffeine in lak lu tir chon in upon pre workout ti chon ting khan insomnia mo muthil theilo nai nei don ni ting khan kai po ka ati chung ka struggle ve phatani amaro chu tengan ati thei thot lo te po no ma tengan caffeine free te po international brand ta te po in tama india brand ta in caffeine free tak kala mulawa amaro chu ka soyang khan caffeine in du lo chuan beta alanine le citrulline kha shan vevin le tu rom tengan l carnitine te po in tel thei tengan l carnitine ang chi te tengan pathumang khan l carnitine hi karon tel che lo ni achan chu effectiveness te po studies zirme kania amar chu ka teng khana shan kha caffeine tel si lo khan and mix up me theini he ke po to ni mix sa ka nei ni kha caffeine lo ta san tol tuk chon teng khan di citrulline le beta alanine kha kai me sel ni caffeine tel lo khan le teng mut that ka duang te le mut na hun ga nei lo kha teng khan caffeine khan ka mut min effect don chu wang don in effect tir ka du lo chon caffeine ni ka la lut lo me ni caffeine chung chang chu nakina cheng zok in video dong a karon soile don tolerance level teng te po mo tu wang chon tlai lamani chon tlai lam dar thum nuai chon lak lu to lo him ber chan chu caffeine ni kan system a dar ka ria da thok chu wang chon le kan metabolism zirin ti han da ka ria ai rei po ni thei mo tu wang chon mi ti har kur thei mu that lo chon recovery chak don lo mo muscle recovery fat burning ka ting zong kha a chak don lo ni chuan a dot le chon optional ka da chu multivitamin ania multivitamin hi deficiency mo tlak chamna inei ni ngot lo chon ang pon vitamin kha i taksa khan thun mala hlok nom don chong lo ek le juna kalral me don ni tu wan chon ke pon ke ngai lawa heng vitamin to tak le ai chuan ke chuan chotha le ga du zo kan ni tin kan nei thei mo chothang chi kha amaro chu mizo wa chon ka tiang kha multivitamin te po effective thei thau mai than chu kan nutritional amara chu mizo te kan nutrition chhel tu kan ni lo tu wang chuan kha chu nangma loin chhut la kai chon kai ngai lo ni multivitamin ni chan chu be teng han kam mo to ka le lut ani kani tin thile ya chuan vitamin D po nisa vein hemzo me min som pa ha kai hormone tan
te tha tiang khan ni endocrine system tan mo amaro chu ti tiang khan he tun la ni leng thak thak in in kungai chi ni mu man lo le tho tlai ang chiang te po khawm ve te chu wan chuan khatiang ho tan te kha chuan supplement te bot thame te chuan adot le chuan vitamin C ma se mizo te he thei a thura e chi thei thur ngai na chi kan ne chu wan chuan vitamin C te po angai khlo me the vitamin C chu kan immune system ti chak tu berania he tunai te po covid lor line vitamin C ala re mi mo chu wan chuan natna do tu ti chak tu ber khani chu wan chuan tin hey pre workout tam taka hen vitamin C hi kan mamo ni tin mamo za thi anon tel thin bokani ka pre workout ni hoin foreign brand ainan tel vak lo ma se India hawa hen India brand hawa hen vitamin C te hi anon telan chinga ingredients si tamnan chim man tinge po ka shelawa chu wan chuan vitamin C te po ke chu ashanin ke ngai lo teng khan thei te po thei thu rang chi te ka teng kha chak lo po ni la teng khan kamamo ni ka she chu ka lei me thin ni teng khan tlai mi topic mi tel chi ni lo artui chumu chungchang lekan sei non le fo du chu medical advice hom lo ka ti kha ka thu chuan vitamin C tangel po lo e su hi entertainment purpose so ni tin artui chumu chungchang hi kan sei vele lok do zone te po ka dong tam to artui chumu and fats tha mo thau tha om ni chu etiang vitamin D gan ting te omega chi te po omni amaro chu hi cholesterol sang satan athalo mo chuan chan chu cholesterol kha ti san bel don tin pro hormone mo mang hotan steroids mang hotan an cholesterol sang sa tlang pui le sang mai chu wang chun nia an tan lo him ber mo chu wang chun he sap ho te ting han an du lo kan huwa ting han amaro chu an thil an routine ang kha kan lo follow mol ve top thina amar chu hetlai scientific background and shit tak chuan natural tan chuan khatiang kha apoina omlo ni amar chu hey bodybuilder te po an meal prep te po kan enthin mo artui hoite action ei mo khatiang khan engen ei na changan ti chuan steroids an manga chu wang chuan cholesterol kha asang ma don ni chu wang chuan kha natural ni chuan an regime kha kan follow kher tur ti na ni law basic science kan thiat kha chuan chu wan chuan ke chuan a chung mu ka e thin tui ka ti okay po he artui ni khata som panga tanga som ni e thin ka ni chung mu ka e thin mo amar chu fats atam wang in te han weight loss tum tu tan chuan in suma thamei the ka ting za e tur kha chuan hoi te ex cheu kha athang mo ti ha kan soile ni se tin energy drinks mo energy drinks po ateng khan ka soi ang khan imut thata diet ti that pot chuan energy drink hi kan mamo kherlo ni amar chu han chauchang ang ching te kha omni chuan teng khan main ingredients ber po caffeine hi ni tlang pui thina energy drinks a pon red bull ang chinga te po yan blood han pump tuang chi khateng chi te kha le ang chiang te kha ani deut lang pu chu wan chon sugar free energy drink khrim kha tok in a poilo ma se ke chon ke in ngai lo mo teng khan amar chu flavor ke in chak khrim mi chon in chu kan hial chuang lo mar chu ka in reng lo ni ti kan sei ni du ni tin isotonic drinks le electrolytes drinks hawa hian to tak tur tam hei chu guardian sa big tan en tinan thui tak cycling thin te tan big ni ta se ang chi te cardiac ti tan sa tan mo to tak le ai chuan ke chu hei teng electoral hi ka mang me hi som pakuman chau nia ting hen amar chu hi electoral po hi 50 km se khateng thui tak mo ani upon 30 or 50 km lam khateng thui tak ka tlan don ba lo chon kain ngai lang chan chu hi refill na tha ania chuan in refill na chuan achan chu kan tha kan guardian sa chuan cycling phe chuan teng khan le bi kan thenga teng khan in refill na ki ken ge ki tu ni cycling phe chuan chu wan chuan teng chi protein bar ang chi te po hi ka tel thin ta
kha china heng tluk te pon amar chu rin rola chung ka recommend lutuk lo chan chu carbs te po sang ve thina sugar ne na chan chu flavor siamnan khan taste kha a flavor siamnan khan sugar antel angai thina chu wan chon ani thina tin digestive enzyme mo kan digestion pui turin tin protein diet te kan lo lalut na sata chu wan chon katiang chi yang te po kha rilua chon om thea o katiang kha digestive enzyme kan digestion pui tu tang khan amar chu ke chu damdoi ka mangai lawa he pro pickle ka mang mai thin pickle hi probiotic ania o he etiang pickle hi ka tel mai thin yar tui tenen te po amar chu digestive enzyme shim amo probiotic kan hen kan metabolism ti chak chonglo ti kha thre ta tho me ti chakna ni chonglo amar chu kan digestion min pui ni mo tiang khan hi kai chu kai tel mai zel chu wang chon thil natural chi lampang shim kha ka ngai sang ani kai chon kha khan puma han digestion min pui don ani ti khan sei le do ni chuan optional mass gainer kha kan da bokta debate kha akon kathu soyama ga soyang hel tak khan lo tamboka tin hey ama mass gainer chungchang ron soi sel tu te khan ka video ka siam chan kha puminan thelnin ka ria thoklo ka ti ni loin atibal kang che ti pafiang che ti thau chia gain ti rang che ka ti mol ni abak tir thei chon thok ti na ne me ma se ka soi ang khan carbs sanga glycogen sang taka pedona ting hanan mani poti bulking and water retention te polo sang ma se glycogen pam te ma lean muscle kan ti khan ni lo ni mo tin carbs sang lu tuk kha fat sa ain le doni tin carbs le protein po kha ain hen bok lo ni atirin ka video tira khan enlet le body composition dikle lean muscle mo nei dan main gaining dan kan soi ni main gaining dan chungchang kasoi tur thu te po cheng tring kasoi ni bulk and cut te po ka pomlo thu te kasoya tin natural tan pheichon thei tak lo ni bulk and cut himoin cut nalampanga muscle kan loss le tho tin a sel lo bokani chu wangchon ka viewers te hi main gaining turin ka shilani mo chu wangchon mass gainer hi main gaining tan apui don lo ni tin muscle mass omzia shelo te po aron comment tu te changena nomin ka sia tin le ka soi du chu heng kan mu bal lutuk mo pro hormone steroids manawanga bulky lutuk mo male pedibol tak ang hi Mizoram hain mutur an tamani mo steroids mangin an balka nin ti chaka an calories mamolo sanga an mamo khop Mizo dai tan mukher lawang chu wangchon calories surplus puitu tur atang chon calories sang lutuk le man tlom boxi kha athanom berani athok chiang lutukang mo thok chiang do ni ma se kha tiang kha ka viewers te chu ka recommend ve do ngai lo ni ma se lo ngai reng ro taksa natural lina azo tok ai chaka kai ninti chakte an kalrei lawang mo ka soitong kan fitness le diet thi lifetime commitment ni dam chung adei turani ka ti to kha mi nan in enhance to china chuan fitness ani na bo to ni risel to lo ni mo ashanin steroid chungchang hi chu video shan liwing garon na siam don ni tin natural si calories la lut lem lu tuk tan chuan thatna chu ve thei tho ni calories an nei that chuan chakna te pon neang mo ma se ni tin choi tanga an daily calories requirement pol la lu zolo khopa diet maintain thei lo chuan mass gainer po engang pon e ma se an tana sustainable don lo ni mo ka video bok khan sustainability kha ka soi warna sat kha tin super genetic mo metabolism thal tuk tan te po thang ma se
carb source an lak lu zo zo ai khai ngang metabolic rate tha po ni sen ban chole lo chuan an thau pui don thoni chu wang chuan an thau pui mo an taksa khan fats an nei pha don ni chu wang chuan mass gainer bur thum ai chuan whey protein bur khat thi ka thlang don tho thoni aman point tuk vel mai thei mo tengan whey protein isolate chu man to mass gainer chu tle min lo tlom deuh nge amaro chu ka soyang khan khatingang turang kha ka du lo ni ti kha kan soi ni o tuna category shan kan lut dona chu waste of money ka ti ho ni ta sum khoral na mo tiang han athok lo ti vel kha in pom thiam che ling ka the chu wang chon sum khoral na supplement gan ti nge o pakhat na chon herbal ang chi mo ayurveda ting tele herbal ang chi han than te Minlo zo viom tin he po side effects te nei lo buka tin he boss vela mo salak kir ti he bone and joint wellness mo ti ashwagandha chuan gosukra ti mo he tribulus o men wellness chuan head job sisas bone and joint wellness mo ting he ting phe chu tan pok ti to lo tin tenge keima chuan atho om ka hrelawa tiang khan ka lo to bur tam tak ka cha ten amar chu he ten da ve rim rima ka te tuna chun lakhat ve kan tan pok ka ti to lo ni mo chuai chun hengang man to tak tak herbal ai chuan na china ka soyang bokang khan ni tin chotha mo he tiang man ai in sen ai chun ni tin chotha ai in sen kha ka du zo ka ni le pakhat ashwagandha ting chi te pe chu placebo ni ka ren ting han kan nei tir khan ka mut te kha tuis de sotang han ka ria mara chu kan reitel tel ting han ingma chu thokle chuang no ki ya chuan chu wan chuan he gang a thok nge thok lo mo tiang in kar ve la o mai chuan dai tha mo ni tina ke lu theng chi kha han invest ka du zok zel ni ti kha kan soi ni chuan dot le chon testosterone booster le BC double A chungchang kan soi don ni chona dot le hen supplement lom ting chi te po kala da bokoni o tun huna hian tun huna hian research mang in kan en ho don ni o tun huna hian he BCA branch chain amino acid chungchang kan en ho don ni scientific studies te ama sabera chuan mi tam tak zo na lo mai thei chu ngatinge effective lo ti si anzor ti kha zo na thei ni amar chu protein supplement hi enga he supplementation history hen reng hian protein supplement hi industry hi protein ron kalma sebera dota BCAA hi ne khat te chu tiang khopa supplement rate to chu ne teng kha enga he sa pho ate po khateng khan an thil controversial ania amaro chu scientific fact oma khateng khan thil scientific fact omna na kha chu controversial ani na kha aboni chu zo na chu ngatinge ani min anei si chuan nge tinge he tiang khopa an siam chi chuan ngatinge effective lo si ti na kha zo na the ama sebera chon supplement industry hi khovela business industry chungchak berani ti sheta thome chungchak ber pol tin he supplementation kan han mu hian anei tun nei zelang teng khan tam tak entinan he Olympiang chi Mr. Olympiang chi a thleng thei ho chin tep top te nang chi te pe chun tiang industry khan nei zel ni teng khan an zon na mo mi zon na ni a effectiveness ai kha chuan hemi a business so kha ani mi chon ang kalpuin san mo teng khan mi tam tak chu teng khan nge boma temo mi shaded le tu khateng han thalak ten manga teng khan khami ang theitur ang ni na assumption kha apek tirani tenga khan amaro chu china kan soyang khan thil zong hi effective kherlo ni ti kha kan soidu ni chu pakhat theory poli che longa pakhat
i ngi dana om chu ani entin nge VCA hi athong mi tia khanita ka seng han 3 essential amino acids tin ta chu na china kan hui protein isolate kan lak luwa po khan kha essential amino acids kha atel le to ni kan lak lu to kha chuan e ngai lo ni chu mi tlang lo ni na an pom dan ni kan pom dan ani yang mo reto re i tlema advance po zo to kha teng khan i kan mamo bel to lo ni amino acids kha kan mamo kha amaro chu i tute nge mamo kan ti chuan entian hei vegan te pom te fully vegan le ni khata mo i ani na taka chuan 0.5 ama 0.6 gram of per protein per body weight lalu tan hen kan mamo amino acids mo brain chain amino acids ka kan lalu thrim ani kan taksa hian mo khami lalu zolo te tang kha chuan i se chuan a thok thawang amar chu khami lalut zosi loina ingwange brain chain amino acids mo protein ai to kha anhan eile na chan tur mo kha a logic kha omlo hrim ni chu entiman i tuna i 15 gram of protein le mo chu artui pum ni poni chu artui pum ni la mo 15 gram of protein le i 1500 mo i angvel i 1500 po sang le tu i chu per scoop of BCAA mo ain equivalent ang khani ta i chu kan i chu thiam me o me chu i mi i tam tak pom dani amaro chu ka seng khan Mizo tai ta te po teng kan i bong hute kan lo in sa teng kan artui teng kan gym kal thin chon artui te pokan gor lu tuk mo 0.6 gram of protein per body weight kha chu kan lalu don thrim mo e ke poka seng kan 2 gram ke chu per body weight mo lak lu ka tum thin teng kan high protein diet kha sang to sa thrim ni he tlai i a tho the na chan tur kha chu i protein lalu ngai lo hul hol tan kha ni amar chu protein lalu ngai lo hul hol khan ing vainge i po lalu thelo protein amino acids lalu thelo khan hetlaya i protein ai to i BCAA khan e na chan tur mo kha logic kha om to len chu thil pakhat i theory pakhat amo i pomdan pakhat ani da chuan i hi tuna kan en le tur hi effective lo ti hulhol effective lo ni ti research chu kan en le tur chu pakhat chu ni ta ni o hi low and taila hi effect of brain chain amino acid supplementation on recovery following acute eccentric exercise o hi quantitative research ania research po pakhachaw en lo tu anti kha quantitative le qualitative in kopzel tha chon hi quantitative research ania ka seng kan hei publish article ve kan hi tiang khan approve mo publish tiang khan minaran me min anti thein lo le he 2018 ni ta chon hi tuna kan en le tur hi o mit ni lo ti khan ni ta hi o hi quantitative zo kan hi nampang hi qualitative zo kan ni ta o hi kan en ho tur khan ni ta o eta antia chuan mi 12 males mo kha supplement BCAA supplement and penny placebo group po nom ta hi research a chon thil poimo takanita placebo group chu BCAA ni mi lo powder dip me khan pe tinani tani chu BCAA ang khan chu 20 males ani chu mo ingested either BCAA or teng khan mi som ni nom ni chu mi som nia chon mi som ve teng khan ni me tanga chu an exercise level te an zuan zawng te le teng khan an sore mon muscle soreness te an en ta teng khan eta kan en thladon ni khang kha chu o hey ta point abstract a point om thoa no significant different group were detected tiang vel chu kha tiang khan nge muscle recovery te pomar chu tiang han number te nen thataila a tho me o tiang hen skeletal damage induce ang jing kha ta en zo en ni ta chuan recovery ang chi te an en kopta kha chu ka ti kha placebo le atak BCAA tak e lo in kara khan ni chu
chuan 20 an strength training ang te he participants chuan an strength training ang te khan an enta ni chu I kan sei fiat dik long le scientific thila tama chu wang chuan link ka hen karon danga du tan chuan zir chen mai thei ni he participants som ve ni anga ti kha he dikani kumpo enroll an sandan po enroll to kani chu body mass po an weight te po nang deu che body fat percentage po in tluk thuak teng khan an calories intake ang chi te po het lampang sang deu hlek placebo lampang chuan experiment an design dan hi exercise testing ang te base testing height mang te ka teng khan diet counseling mo antisen diet log check ang te blood draw mo antisen te po an enani an soreness level ang chi te pon checka pre soreness mo an ha ma ang si ang level te po khan en vekani chuan baseline enrollment dietary counseling ting te pon kala kan soi tong khan chuan an height le khatiang zong kha an measured vekani an body mass body fat percentage zong te di chuan one repetition be maximum mo an reps thei an weight reps thei za tang chi te po khan an checka chuan supplementation diet le diet tracking dan chungchang heta point kan moding kan uluk takin an track ve in diet kha chuan experiment protocol muscle damaging exercise visit mo teng khan ahun taka experiment tur khan ahun taka in check tur chuan anthisen an lo la roll ve teng khan chuan an soreness ang chi te kha an check in huna lepan khala chi khan an lo en chi zelani damaging protocol chuan hi 10 sets of 8 repetition hi chuan reps thei za tang khamo speed machine 8 repetition at 70% 1 RM squat using speed machine mangin muscle damage at kha an enani more resistant training chuan vertical jump 10 tira o kan sei zung tong muscle voluntary top ber hi nia jump squat persist soreness blood sample and chuan hetlai results hi kan endon tani or results no significant difference in previous resistance training chuan training a kha chuan engma difference omlo hulhwal ti nani heta po vertical jump height was significantly for lower both for BCN chuan an chuan hemi vertical jump a kha po khan effectiveness khan ei lo rim ani heta po muscular performance po no significant group by time effect was observed at the time points tinita chuan 1 hour 2 hour 4 hours mo khating hour song maximum voluntary isometric contraction tinita muscular performance te pon check le ta chuan an muscle soreness hi chuan check kan ti to kha chuan heta in a conclusion hi poimo kan ti selang hi chair so vexen ni lawa therefore when consume the diet of consisting of protein hi soyang khan he 1 gram per body weight mo an ni na china soyang khan he individuals qualitative research mo protein mamo sa to ho an mamo sa to ho lalut to sa ho khani mo 1 gram per body weight lalut to sa ho khan ani chuan and presumably higher daily protein intakes it appears BCAA effect on muscle recovery are negligible hi poi research tong kamani mo omlo absolute khan mang theilo ni chu wang chon mei the mo ni theina chan som ti nang khani negligible chu mo chu thei engma tham ni lo mo khatiang kha achan chu an experiment ta te po an lo tisol the chu wang chon absolute results khan pe thei lo ni chu ni chu amaro chu po chu nitin an protein mamo la lut thin te ani chu chon heta hian quantitative kan en leang hi mit nge ani lo ti chungchang kha ni heta point so ya multi-million dollar industry of
nutritional supplements has gone around the world. The concepted dietary supplement of BCAA alone produce an anabolic response in human driven by the stimulation of muscle protein synthesis or muscle recovery. Mo kha apui ti na kha claim kha adikem ti kha and in any heta point abstract in a chengal veka we concluded the claim of consumption of dietary BCAA stimulates muscle produce in is unwarranted. Mo katiang khan absolute ang chi ani lo ni ting kha research strong company lo kan ti kha chu wang chan unwarranted chu engma guarantee om lo ni ti na kha ni heta in research and char heta and findings si han en le te lan findings aina cheng ni heta hian we concluded dietary BCAA supplements alone do not promote muscle anabolism. Mo kha ni chu wang chuan chu ni ka soi effective lo mo award lo waste of money ni ka ti na san chu wang chuan hei tlu ka chiang research si om to lon chuang ami mo ka soi thei ba ka ni hei bak chu soi ngai na vak ka he chuang lo hemi scientific fact ron proof ba ki chu chuan adota chuan testosterone booster chungchang ania testosterone booster hi athok tak em mo hei na china kan soyang khan testosterone booster chu herbs san khom ni me ta tiang herbs se ayurvedic herbs sang chi te po tam ta le vitamin he ta phejon vitamin tamlu tu kha tiang khan amara chu ta poin a boost lo zia he research a po hian kan hold on ni atholo zia le eta YouTube doctor pakhat ke na chon he trai kan thlok lampanga testosterone boost na testosterone phe chu hemi enge high amount of vitamin mo awang hian atela wang khan testosterone phe chu ti drop thei ni ti zawng in asoya chu ka pum zawng tak po ni ya entian tribula sangchi te khateng te aswakanda mo fim ba yang chi te mo khami kha enge he thuak han simulate na zok khani het lai thuak mo teng khan an libido mo kan sex drive khan sex drive a sarte don teng khan thuak lampanga han boost kha jon teng khan han chakna feeling sangte po halo om ve deu me the amaro chu eta kan endocrine system a thok ni lawin effective ani pon gan thuak lama thokani ti chu doctor chu na soinia amaro chu doctor soile YouTube na zong pomlo tur kan ti kha chu wang chon eta hen kan en hole don ni ta hian hei poi NCBI thoni ta research article hei pe chu published on 2019 le update lom tu chan chu testosterone booster hi tun naya supplement industry ron lar tharani mo ka soyang khan supplement industry the hian poisa siam mantum ni mo effectiveness scientific evidence te thampo mu se teng khan supplement and siam chok do na chan chu money making industry ni ti kha kan share ta tho me heta hian hei result si en ngan wi na tho me o sa zela somni pali chau kha hemi effective nge ti claim theng khani ta amar chu 10.1% chuan khan negative effect china ka soibok do sang lutuk vitamin le mineral sang lutuk awang ina khamia thila mimik mo mimik me ni ti kha ta point gan mua chuan the patient should be informed that the booster supplement may not have ingredients to support their claim. So wang chon an engma khatingang mu tur mo an claim ang a boost he ti na turang kha omlo ni ti kha cheng takin soin het lai an conclusion ang tip poi o headline patient should be informed that the booster supplement may not have components with mechanism to support their claim. Tinita o hey qualitative research niya chon hey hetlampa hian quantitative and later hey chu mi hring tak kha an ko khom ta ni chu ta chon an ho ta ni chu supplement effect of testosterone mi booster kha chu o hey blood report ang chi song te o an kidney ang te liver khatiang song kha an test re kani mo hey diagram an muang hen thiam ngal me o men share so na vak mun om lo chuan o hey kan muang khan hey fenugreek ting te na china ka soi mo calcium d L-carnitine ting te khatiang kan hriat thing chi chi sanang khan tel top me ni chu mineral sanang kha amar chu amalte te chon thatna
theina chun neng amar chu testosterone boost tak empty kha testosterone chungchang hina kina video sharing karon siam le dona hemi hormone le endocrine system chungchang kan soi huna chu wang chon testosterone in ten hriat thiam lo chon lo hol tula mo enge testosterone kan ti chon kan soi nga mi hring mi pa min ti pa tu hi ni mai ma sel te min petu chakna min petu mo kha kan hormone kan testosterone ni mai ta mai che pon an nei ve tho ta mar chu mai se nei mun so ma then nga mun khat ba ki mai se nan nei lo ni ti kha hre ta tho me hey an stimulant blood te sang chi te an ta ting han chuan conclusion hian liang testosterone booster produce obtained from trusted source and source mo manufacture industry trusted source atangin anlei nge nia amaro chu it may still present some health risk mo health risk mo thisel lo na poi thei thil om thei ni an lati ni. The present case provided weak evidence of causality between acute liver injury and guarantee an optimal outcome of no side effect. Further research is wanted to confirm the present findings and determine whether the effect observed in the case would statistically signify in larger samples. Research ha chuan health risk om thei ti tepokan muni chuan hetlai hi a research hi thar deuh berania kamua chuan hi tunkum ami tunkuman publish ani mo abstract a chuan next step tang hian a hriat veka chuan there are almost no data on safely profile of various testosterone booster component. However, certain testosterone booster may be linked with the coagulation and pancreatic and hepatic disorder. Mo kha health risk at thlen theina ang chi ten soi zo kani chu. Based on the review, the author concluded testosterone booster cannot be recommended to be used by athletes due to the insufficient data of their efficiency and safety. Mo ahim nge him lo tiang kha data om tok lo a thok nge em ti po data lom tok lo chu wang chuan athletes te tan hian a recommend om lo a recommend thei lo ani ti kha anon soi ani chu kha ni se en tur tama tiang khan chenga soyang khan soivek se ni lo mara chu achi mi le yelna du na minlo na nei chon hetiang scientific evidence ang chi te lo en se lo sir se chu ta rang chuan nge khatiang ang constructive debate te po kha alen dei le thei zo ka ni amar chu heng ang scientific lo lutuk ang chi ang in yel na mo khatiang a thak lutuk ang chi te kha bansan di ahun to leng ka ria ti kha kan soi du ni chuan adot le chuan supplement lom ka ti kha AAS kan ti ni ta chu pro hormone kan te pon ti ta anabolic steroids kan ti ho ang kha ni ta anabolic steroids te po heta kan hormone mo kan testosterone supply tu kha ting khan ashat ta ni kha tin a hlo me na chan chu ting khan engang pon PCT ang chi te po ti ma se an natural khan phak to tak lo ni chu ba ga an natural phak to me ban thuak lama po an mentality khan phak to no chan chun chakang khan an chak to no le side effects tam tak thlen theini he polio lewin a shanin video karon la siam le non steroid chungchang chu kha ni se sa chuan a dot le chun sarm si tunla ya side effects nei lo ti soi tam hle ni amaro chu he ka sei du a shutdown tho research entur tam letuk mo tin sarms te hi not for human consumption nei ti mo mishing tan consume lo tur ni ti warning ain je kani research me kani a chu wang chon le evidence scientific evidence nge chu testosterone a shutdown tho ni mo teng khan an hormone kha
i crash don tho ni chu mo tiang khan chu wang chun I khatiang zong se tiam chu kan hormone le endocrine system chungchang te poron soi ka tuma tiang khan basic athan chu steroid chungchang ron soi vak kila I endocrine le hormone chungchang she thim lo chun omjiom don lo chu wang chun systematic din tiang khan endocrine le hormone chungchang karon soi nga tiang khan adota I steroid chungchang I kha I fia to war do ni chu kan soi thei ni se ai hloma chuan steroids le si a hlo mani mo ka sei tong khan mi hetlai an natural production an ni na phak bak ai chakan tum te khatinga an tendon ligaments mo CNS central nervous system khating zong zolo khopan chakang chi te kha ni chuan a hrisel to lo ni fitness pe lamani to ni mo hetlai an til mun ha tho khan ti to pa ni mo chu wang chun hrisel langin langma se a hrisel to lo ni le Mizo rama hian steroids si 98% vel chu abuse users an yang mo smart users si 2% nom ngem o kati chu tiang khop chuan man dan te poi kan la thian lo endocrine system por se thiam ho lovin kan han thuai ve pop thina ting te hi a hlom je kala ron soi don cheu ni o khang khan ni si phot se Minlo thlirsak awangin kalome